we have designed digito'y na dumadumang aktibidades tayo itatati pamulinawin into something different tapno adamet mai-offer na nga sabsabali, and at the same time it is aligned with the objectives met apo deto'y panayuswat tayo itatay iti festa. Deto'y mislawag isu ti mesa ka deto'y very distinct nga na repackage, na redesign ken na remodel isuna because we really wanted to engage more the community, most especially apo syempre the grassroots from the barangays. We are expecting and hoping apo nga adda 80 nga candidates tayo for Miss Lawag this year because this year's edition apo will be focusing on the barangay. So we have 80 barangays, therefore one per barangay iti manamnama nga makisalip itatta. Manamnama kunak because this is not mandatory, it's not compulsory. In-open mi lang dito. Nga kaslamet la di last year that we open it, kaya lang in priority when impangpangro na mi man digiti barangay nga paggapuan ti kandidata. Idi ko nga min aket syempre kasi met lang invitational isuna umay damet lang ag screening ngem DJ lang ti represent the usually our business establishments or private entities ket kas lang itatta na pinpintas saman apo nga ti ibaga tayo nga mislawag tayo ket agapo iti barangay instead of the brand name or the company name of a certain business sponsor apo. Pakahildan nanto dati. Same apo, it will be at Centennial Arena. But another thing, pagsayaatan na pay dito, the Mislawag will just be one of the 5 pageants that we're going to hold. 5 apo ti pageant nga manamnama. Iso nga, we try to maximize the resources and as well as improve the logistics, the activities tayo. Iso nga, DJ Mislawag, iso ti umuna nga mayuswat, syempre, digiti logistics na digiti stage, kada sound system, kada amin ti logistics na mga piniplastar mo, ket usaren to pa yan apo, agsasaron no det ang aldaw, nga pageant ti mapaspasamak di Centennial, kasi usaren to pa di yan, deti sumaron nga pageant. We tried nga dapatan amin nga sektor, tapno no, anamet lang apo, we try to be very inclusive. So we have the Mislawag, to be followed by little Mr. and Miss Lawag, digiti ubing, and then we have the Mr. Lawag, and then we have the Milestone King and Queen. These are our seniors apo. Adamet pageant nga maangay kanyada, and we will also be having the LGBTQ community, the para rin pamulinawin Queen, kasi met nga title na. So all will be at Centennial Arena apo. Dati Miss Lawag, Adda i-shell out da nga ana kasi DJ pa nagbingay ti ana na apoket. We provide the major it's from the city government deti bado da outfit, and the barangay will take care of the makeup of the candidates and the gown. Kasi all the rest, bagi no kanisitin, sapatos, i-provide niya ma'am amin. Swimsuit, production, i-provide me. So, hami nga pinagbalin iso na nga rod tatata nga compulsory because we hopefully mapa-improve tayo in the coming years. And then for now, this is also the positive impact at the digitay kakadwa tayo in the LGBT community who are very passionate, nga willing damit nga tumulong apo. And we see this really as a community building activity. Kasi adada digitay makita mo nga agtitinulong ang collaborate, especially digiti nga rod LGBT community tayo nga handlers, makeup artists, kaya maragsakan damit nga adadamet diti ipatak derti barbarangay da. Yes ma'am, as of now we already have if I'm not mistaken mga 18 candidates 18 to ngem adaman ngamin nagpicture ngamin idikalmanin kasi talaga nga itataket we empower the barangay. Awan ti screening ang mapasamak in the organizing committee, nor the city government or nor the tourism. Ti talaga nga deciding factor would be the barangay chairman.
So DJ candidate, kanya handler na or no adamit ti anana, bakla na nga makeup artist na or stylist na or mabalin nga mapandagan ni kapitan, and then they sort things out, and then probably they would come up with an agreement or kasano ti pinagtinulong da tapno matulungan DJ patakder da nga kandidata da kasi met apo iti mapaspasama kag lalo kadagiti nagconfirmen kasi met ti ibagada nga na naging mechanism na. And at the same time, DJ ngamin kan ni barangay apo iso na ti mang screenen. So tilang requirement mi no kwan is a certification from the barangay. Iso lang kanyamin. All the rest, including pa lang, sorry apo, adapigayam deti mesa nga requirement mi nga dapat ket syempre the height requirement nga imuna nga inyat nagmi ngem through the generosity of our mayor kuna na nga siguro hanti lata mangi seset ti height requirement din kasjay tapno no everybody can join like makita mi nga min apo nga adada metiti mga yat nga adada pa DJ concern da data handa makapasa di height requirement kasi medyo in base mi met sang kabasit ka DJ criteria nga min iti Miss Ilocos Norte because we are expecting that whoever wins Miss Lawag will be representing Miss Ilocos Norte. But for the spirit of the fiesta apo and tingarod ko na pinagraragsak tay amin, we opted to to disregard the height requirement. So only the na lang and the age limit, it should be 16 to 25 years old. And certification from the barangay. That's it. So lang. Siyempre, DJ yan apo. No, sinertifyan ni Kapitan, siyempre, that means that Tagalawag isuna. How about the street